Audio clip ke viral pena jok nong no kachi chak nanga bang phya hin pen puthot lam klar kachi pipon. One day BJP parichad warga mondol level atumaphan seke mate training ki pya mai kapedupon. NKBMI phubarim Philip Singnar avitanglo. Lukhimon sangha tiri pya mai pen Lukhimon sangha swarlo chingria maya tumpen mai pi ke padupon. Hanjang langso lori sarpu ke pachuak lama long hempuara ni karchupon. Kardom Pini prime time thanbang Pini limalim timung pi non arjay thai bertang ton pen. Non-malom social media platform Facebook la pen video platform YouTube along easy audio clip ke viral pen ajok inut abang phi nong no kachetong ponang ajok Pini District Press Club of Karbi Anglong asahem along lamklar chipipon. Alang lihin pen jong pon komat ni ali kachu enji pumathasi lapuson asai lang no choklem pon lo lapen ahok eson sonia lam chepatar pen chingki chethan asai dokok lo lata nonalam kali ningkan hini kethom aprang alam lo pusi chethan pon. Adontu pangdak pon ot lang no kachoklem vek abang phua phanta pangthek pon long lo lapen lam hoi sitarai kom sai khiatum atheng no pajirdam lo putathan pachini thu. Solangdo ararapan choningri pedopon lapuson nong no kache jopon along pen kache pehelo dunjia phan lapen puthot nong no kedowek abang phia bang kechingi don pame pen social media platform along nong no keche jopon along kaching bedon atoma phan anta puthot choningri pon si post hei hui patilet pon labja phan si puthot lamki ke phovek abang phia hin pen choningri pedopon La penjong si komat nia bang phu bang pi choning ri pondera pita pate pek pondet pulotangte IT section plikebra pli trokebra trok la pen section parohini ra trokser kebra hini IPC ron ating pen lam hoi pe bon ponang kok puputa pherang kya thengno jaipon Berta pangdak pon difu pen Ajit Gogoi 365 News India ini aku follow dia pun itu jadi dia asal kita coba ini dia menawarkan dia alam tahu ini sih alam jadi alam di semua ni kita itu kita di pun ini sih apa audio kita record itu sini ni lagi nona alam tahu kita bisa akan alam apa masih kita pula ni orang di polis kita kita mahu ni malah kita mahu aku datang ni itu cik semua do kita di sini tinggi pun no alang ni CM saya mental ni loh usaha ni masih ni mereka kan sudah bicara tentang nama CM saya pasal masih itu dia yang berlaku ni dia kan sudah ini masih nanti kita ini pun ignore dulu tes begini masih kita ini soalu kacukulan minum kita ni kita masih kumani angkong lah pula ni ada si TikTok kan dari langkah dia tu senang dia tak boleh kan bertambe asli ni harus berlaku Lasi Karbi Anglong orang punya request saja. Mama ni main entah video ni foto nanti dia terbagai nak tidak ada sini dulu. Lasi ni tanya soal kenapa ni email dalam tu, ni teacher dalam tu, ni career dalam tu. Nanti kita jika buat channel kok kita. Kurs kami kalau ada tu anke dilihat etha, kita cipu etha sini dulu. Nanti kita jika buat channel kok kita. Nanti lagi. Okay, kita tu ni foto ni nak post ada social media lo. Lagi tu cuma jadi anak kita mata jadi lagi. Lagi sama dengan lagi kita jadi ini banyak mentor hai. Nonta ni langkah dia kita nak makan ni main ni kurso dengan lap nak post bila ni tadi teacher ni tadi ada apa jadi. Ekta audio recording ada ni kita nangguli apa nak kita just nangguli mati. Bang kita assistant tu ni nangguli mati. Lagi yang boleh buktinya video nak sudah mana boleh tahu, lapangan sudah ni cerita jadi. Tapi kalau tadi cak cengking halaan, mana nak pusing nanti mana? Kamu nak itu FR kelons tu kamu, bang komen tentang ini. Ada sini lampar tu cerita orang tadi dia loh. Mana lampai pitam lah malah nang sosial media long, mana FB long post tu.
nani labang ni non si pidam po. dia non se pinam Ame na mukha ke dulu ni. si tame lam hoi bang pivek po Pivek po. Opi le ko emeli te kadila mo suke. MSC si dola. Hemi si alam ko te chinki. Nang yung dar ni tame. Hemi si alam thang ap hen rota. Kalau lasu dia ke viral nali kumata siya ko pintu mas. Do indo bihan nursery po. Lalu sa punta to ko laso ko nung chere ko te ko chichini ni. Alam pa ki. Ni archi wala lam kar kita mo kani to ka to kon lam lo ke sok to kon lam lo. ala so abang pu Sama ciki mama nang itu masih ciki lah. Ni bonga phone ni chinki ni phone na gali. La ta chichini ni dali kala ga phone ko damo ni phone bangke phone ki chinamo gana kita lo so so. Ikena tu ibo so kisi alam ke la sona tu. Kuma bato ki pini ko so ni ata amen dono hai kuma phasi ki dinam ke. Alang isang FIR di man tanal. Tidak melo. Ya melo di. Kanaro siguro na kung kanaro inquiry kita kami. Ni FIR ka pilaw. Tinali non la social media ke tarbon tafana ni lamoi ke ka siguro ko sipulang bang pu bangkang to kan amena ni non dia no pa pati Ni non na dia ko kangi di nang tu mat atul ni request hai. Jong se alang ni tum post form la. Aku ki post lang ko ta chidit le lang kulute ni bang legal hal emang ko. Alam bangke. La sini pini ari silang ko. Alang ko ta post form la. Apra ko ta chidit le kulute. Amena mo khata nilang ko lang he. Ni bang di dam ko. Lakhain ko ratrok Dorbaguri MEC constituency arlo lakhahini dola mara bapuram tok bi asram mate bapuram tok bi amai hongjayalong so arlo chingri amaya tumpe ningka ni sek amai matijong ni phain ko rai siara ni peman pon labang so kapeman pon amai ada porphai ke thomalom pen so arlo atum doan kangthir mi thek lukhimonar nama phan che hodai si isia jai mek pichun pon lapen porphai kep malom pen si radamai pi cheng pon labang so jai mega long Karbi Anglong pen danglok Kukila Arunachal Pradesh pen atokanu lukhimon phan ki kroyarat an chetong dunsi pangrumpet bang suri si sosiatum chetong dun labang so maya long aluhi sarpiaman pen sami pianima kiling pi chetong dun aluhi sarpi pen kaningje pon ke mithang aron jutang ke mithang se chinghonwek nangji lapen ki pher ke thakta charli pon nangji kapor hi chot pu ke rengun e lasi ke charli ahot ajada saita charli pon nangji pusi maya long jai pon lapen pherangkya tum karjo hot tami nang thandun adun thu phapangjang aluhi pen sami romali teron PSWD officer pen kaningje pon ke penan ke do piso ke enatumta pin swar taing ko ra ke thoman levek nangji lapen swar luatum arta ningkaning ko rai si an lesi penanta dolong lapen penang an government pen kipi swar luatum aphan scheme aputhak alam thetami jumisen pen jai si rata phana ningpang sampon adun thu phapangjang aluhi pen sami pi tulomuni hansi pi pentami osomar kacharlia hot asar piasar bura tumsi chelang dun paminangji puhi huyalam pendanglok kacharlia nat paprang dun nangji pualam paklar kangsi kachetong dunara ta phan aning pang sampon lapen labang so mai chipatir pi pon atuma phan pherangke karjua hot nangke thandun ke bang so jai mek ke pachun ke bangalong hang hipin mithang chipador phlupsi bang so mai ing samjin pen pachun pon lupusi pherangke atuma phan nang than paklar dun asila bang so mai long kachetong dun arada phan antami kijuda jai mega hot lukhimona men pen kachuru pajir dunsi labang somai ing samjin pen pachun pon rongmong pen Dilip Tokbi 365 News India NKBA mai phu barimate dehuri songron baptist church along dihin rimbang ka cherap dona bangphu Philip Singnar bangso apirthe penave tanglu alang likarli tang Philip Singnar achithe dutik ke arna masaya long kachipeduk piga bangphu inudlo lapen NKBA risunim so mai CYC and SS along tok banga sai ta ke claim dona bangphu lo lapen NKBA general along ningkan suri kriser kebra troxe hod rap mai phu kichudun abangphu lo alang liputhot NKBA mai phu ningkan suri kriser kebra troxe kebra ner keb aningkan ar pudeng ponsi arna masai claim pon thulo
alang linon Christmas aru yahut sangtet ke chu endam juya jok hemasor rong asor lapen mondulia long claim rapet dam rapet atum ningduk chipi pon Dehori penamos ingti 365 News India Mati jong ni pain ko rai siara ni ada por pai kep apor malom pen ingding ko rahini hempu mukrang ador bara songa tum chipatir pipon si hempuara ni karchua sai ke paman pon labang so sai pini hanjang lang so lore sarpo ke patua klam along pini pen pangcheng pon si penap an pejut ponji pusi klembang puatum pen than pachini don ingdeng ingkoy rahini hempuara ni karchu tirikam amay lapen hempu mukrang ador baratum pen Karbi Anglong arata tumaphan kachuning ri ke padopon lake ni phaing koy re isi lapen ni phaing koy rahini mati jong hempuara ni karchu along kachetong dun pe japhan hempu mukrang ador bar atiri piaro mai pulapen ari sangwa tumpen berta pachini pon Mati jong ni phain ko rahini arani alohi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang man peng alohi MP Horan Singh Pe MLA Numal Momin MLA Bidya Singh Ingling MLA Dar Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron Anparta Team Karbi Anglong Speaker Longki Timung DY Speaker Rites Inghi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC Pen Chenglok Kethe kiding atum chetong dunji pusi tirikam amai atum ahin pen berta pachini dun Lama te pikedeng pon lake dhorom le kivirlote jutang ke kivirlote ang thekta kivirlo ang thekke kivirlote khaita kivirlo pusi deng pon Berta pang dak pon hanjang lang so pen Bisnu Lekte 365 News India Top ini empu mukrang lapen ira singja akadom kado kawe Karbi arat phananta pajiriglo kardom Ni tum dak handang langsung lori sarpo aklam along peneng asengkan phan ingdeng ingkoi rahini hempu mukrang kalcho mate hempu mukrang arani kepa do ponji phan pini pen amai pini pen cheng poniglo lasi penna babangke ni tum ladak ratamai pido halaso ratamai pi along ni tum hempu mukrang adorbar tiri amai la pendak hempu mukrang adorbar reception committee mate tiri kamamai atum benitum celangsi pinila kado kawe Karbi arat phan an nitum laso a message mate laso alam the ke paleji busini tum dak pini media long wang iglo lasi laso ke wang ignang kok ke lalo pena babang nitum ratamai pido lasi adap baji cap penili baji troxy penili tum cheng poni ji la pen baji cap penili tum ratamai pi doji hala so ratamai pi ke doji along hala dang ni tum hempu mukrang dorbar pele pati pon britani tum de lege klem nang ipukali la so along kuru sal chingrung mai tum ritalang li tum do alang li tum ta alang li tum mundi da tum phan an alang ti tum song long ke do tum phan an na pachira bin phan chuning rilo son ta ta si rasingja asong tum sita do alang li tum ta alang li tum amunit tum pen an sita ke wangi phan si chuning rilo la pen hong hari youth council sita do la son tak tak si hong hari mai West Karbi Anglong na tu pen sita do ka do ka we sita la so mai long na che tong dun pet di phan si ni tum dak tiri kama mai la pen tiri mai pen ni tum chuning ri ponik lo la hen lo la si la so long da se bet pet ni tum Karbi Anglong Autonomous Council tum han ta la so mai long na cherap du chit to dun the o do peneng asengkana long la selang li tum sita ni tum hin ben ta churo pajir lo la si penap sita me ke wang jilang penap dap pen sita me la so mai pilo na pachun nun pa me kaji phan ni tum ka do ka we Karbi arat do an phan ta me choning ri lo la si bang putin sita me thang asai do an sita me thang asai chingkhan re do sita me me thang asai chi ri la dak hempu mukrang adorbar mate hempu karchu along la hempu arani amai long na che tong dun pet ji phan si choning ri lo la hen lo ni dam the kado we pan choning ri si ni dam the ta ing ton podi ko lo kardom Phuluni constituency ke parlo loring thipi mini stadium auditorium hola long one day BJP Parishad Varga Mondol level atuma phan seke mate training ki pia mai kapedopon labangso seke ki pipona maya long che than chimum pon ground level ke claim ke dam nang jalam rada phan sarkar pen kapinong pipona warsai hei hui kapele pet la pen kapelong along kerab du nang ji hei hui alam che than chimum pon
Matijong ni Phaing Korai Siarani State Training Department BJP Assam Pradesh atumpen ke patir pipon Phuluni constituency angkang kedoan PS Mate polling station atumaphan seke ki pipon amayalong chetong dun Phuluni BJP Mandal Maipu Noren B lapen alang lihin pen amatsi mai charipon lapen bangso amayalong aluhiaman pen nangka chetong dun MLA Dorsing Ronghang Phuluni Municipal Board Chairman Moja Singh Ronghang VDC Chairman Hondol Kro lapen pinang an man peng ki duatum chetong dun lapen ing samjin pen bangso mai pichun pon langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India Assam State pen ke petriketeng Karbi Anglong District East Karbi Anglong District dilitum BJP asong duar baguria long dak kedua leader tumhan isi training na pi kipi seke kipi labang so program Pini Abirta tante labang so seke pi ke bang ansen dang litum labang so ka chitong ilo te Pini ke Pini labang so kecitong bang pharoi sira poke bag doye bang pharoi sira bang fokep sita me dang litum labang so seke enduni glab lo lan ke en lo tante seke ki pi tum bang konda pen seke bang ilo district committee pen lo District committee pen Karbi Anglong East Karbi Anglong district committee pen senang toy lo labang so seke kaya ke kupi pi seke lo sar tan pachini gi litum malong ke mopen nang litum dak ke balo labang ke subject wise lo itum development puthak do lo party kecheng pen non anang deng koson ma lapente par ya RSS lapente BJP akachera balam the lapente non kivangji BJP tung ko son siklem ji mala so puthak si seke gipi Pini Abirta kalapuan sekang ton iglo ajo kemi kardong.